penting aja tuh urusan li toton aja. Jangan apa wopin apa cekeng kan Kal bersih-bersih bang. Sebelum hari raya tuh rumahnya bersih. Jadi ngaturakan bakti tuh hening gitu loh. ini kan maro kan bowling kuning yang menjahit ini lipulas nang biang apa cang es apa ripe gitu pang ada kerinyuk kan mah. Ngai Banten ngerumuk dogen nyai. Kan ya sengadosan kene ne peduli ne jak kuren jak yang ne konden pragat sodo konden masih sampean sodo sing ngain den Yen ngai Banten tuh bedikin anu apa adane ngemel-mel gitu loh. Banyak irago Torahayu. Kena ngai Banten munyi kan ngai Banten munyi kan kengken tak ngaturan. gitu masalahnya line sing ngerti nawang Ngerti apa? kengken kayak gitu pangnya cang tuh demen cang menjahit gitu nang apa cang beliang gitu loh nah ada apa baju konen masih cang lah nenena Nyai begitu ngetok kan nyai baju betik-betik baju betik-betik asal hari raya nyai kal beli baju. Yi, emang nih li juari nepoen yang saya nganggo baju baru. Ya, pokoknya ngenak nganggo baju baru, tuh nganggo kene tuh li juari li ngelakuran sing nganggo baju baru. Ya biasa baju biasa kan nganggo pangirit rago ken. Nyai itu selalu ngulurin indrio kan nyai. Terus selalu nafsu nyai pang berjalan gitu. Ken galungane mengalahkan Adarmo. Nyai kok cara buta kalo kene ben pidane aku menangani Madhan Darmo engken nyai Nih jangan li masih sing meragat apa uling kuning nenen apa magimah nenen ngai Banten wah ngai lama nenen wop apa sing kene gen jani li pangcang sing liun munyi gitu apa menja sanyo aja cang kemona kamu kerja tuh itu ada dagang kene diskon kone liu ada diskonnya nih weh bungut nyai tumplu nah nyai wes sekan diskon jadi cama takon ngajak Lina apa cakap konen beli buah nenena buah apa kalau isin nenena Banten nenena pang dah diajeng gitu pangsin telah mentungan gitu loh buah biasa kene ada dini kayak irit nah nyai buah lo kene buah lokal tuh lokal dulu nganggo buah lokal buah apa jok aneh kene na import pang nyai gede nantah nyai import ih pang lebih masuk kene ya apa doa bungut nyai lebih masuk doa lebih pusing marado nyai mana sekat wah kita cara jania yen buah import tanggo aja pasti bawa asal ngumpul aja nyai megenap kagih nyai mana bersih lah jemuni gena agak apa sih